Il-President tal-Grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew Irace Garcia Perez batet ittra lill-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli fejn formalment ilmentat dwar il-mod degradanti li ġie trattat bih l-Europarlamentari Malti Dr. Alex Agius-Saliba miċ-Chairperson ta' Kumitat tal-Parlament Ewropew. Il-Chairperson tal-Kumitat hija l-Europarlamentari Ġermaniża tal-Partit Popolari Ewropew Monika Hohlmeier. Monika Hohlmeier bdiet twaqqaf lil Agius-Saliba milli jitkellem fuq tema li membru parlamentari Ewropew ieħor din id-darba tal-Partit Popolari Ewropew beda jitkellem fuqha fl-istess laqgħa, bid-differenza li l-membru tal-Popolari Ewropej ma kienx imxekkel milli jitkellem. Dan kollu sar waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari li fih iddiskuta l-użu tal-fondi Ewropej f'Malta u r-Repubblika Ċeka, bid-differenza li f'Malta ma kienx hemm dellijiet fuq l-użu tal-fondi u fir-Repubblika Ċeka hemm, tant il-Prim Ministru tal-pajjiż Andrej Babiš qed jaffaċċja pressjoni dwar dan. Malta mhux talli ma hemmx dellijiet talli saħansitra l-Kummissjoni Ewropea u l-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi l-OLAF ikkonfermaw is-suċċess ta' Malta fil-fondi Ewropej anki jekk tal-Partit Popolari Ewropew li fih hemm imsieħeb il-Partit Nazzjonalista ippruvaw jitfgħu delli kraħ fuq Malta. Wara din il-konferma mill-istituzzjonijiet Ewropej, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ħareġ jgħid li l-Labor ġalek tistħi għaliex f'kumitat li kienet jiddiskuti l-fondi Ewropej ta' Malta, l-Europarlamentari Laburista Alex Agius-Saliba beda jiddefendi isem pajjiżna. U għanfex f'tajjir lejn Agius-Saliba, Garcia Perez issa tilmenta u tajt lil Sassoli li l-aġir ta' Hohlmeier huwa diskriminatorju u inaċċettabbli. Il-President tal-Grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew talbet lill-President tal-Parlament Ewropew biex iqajjem din il-materja fil-qali miss bejn iċ-chairpersons tal-kumitati fih dan il-Parlament Ewropew.